Recenzent knjige Sanja Macura rekla je da je roman priča koja za tematski okvir ima protekli rat u Bosni i Hercegovini i sudbinu djevojčice koju sa 14 godina otac za $5.000 prodaje mudžahidinu, misleći da će tako poboljšati društveni status. Upravo tako Lejla u toj situaciji bezizlaznoj, beznadežnoj uspijeva da se dočeka, da tako kažem figurativno, na noge, uspijeva da na neki nevjerovatan način sebe i svoje 3 kćerkice spasi iz zatočeništva, spasi iz tog pakla u koji je ne svojom voljom upala i da i danas, kako čujem, živi neki normalan život koji zaslužuje. Recenzent knjige Biljana Milošević-Šoša rekla je da je Srdanović osviješten autor koji je nastojao da čitaocima približi društvene okolnosti pred kraj 20. i na pragu 21. vijeka, prikazujući sve užase nasilja i rata koji su se dešavali kroz život Lejle. Autor na vrlo originalan i vjerodostojan način predstavio sve nešto što se može podvesti pod prikaz sudara kultura, sukoba vrijednosti, konflikta vrijednosti, netolerancije, problema položaja žene koji ima u patrijarhalnom društvu i generalno tom odnosu, gdje se negdje prelamaju ta religijska tumačenja koja su nažalost prikazana na taj jedan izvitoperen način. Slobodan Srdanović rekao je da je priča nastala po istinitom događaju iz diplomatske knjižnice jednog konzula o djevojčici otrgnutoj od bezbrižnog djetinjstva koja je morala da se suočava sa različitim svijetovima, kulturama i ljudima. Knjiga je puna poruka, ona u stvari govori o tome koliko je svijet danas izložen nasilju koje je prisutno i u odnosu među državama, u društvima, u porodici, nažalost često i u školi, i nosi poruke o tome kako bi trebali da se zaštitimo od toga, kako bi trebali da zaštitimo prije svega našu djecu, našu porodicu, kako bi trebali da čuvamo našu kulturu, identitet, jednako tako da poštujemo i one koji su različiti od nas. I posebno kroz knjigu se provlači jedna poruka za one najnježnije, najosjetljivije u našem društvu, to su djevojčice i djevojke. Slobodan Srdanović rođen je 1958. godine na Palama. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1981. godine. Većinu radnog vijeka proveo je u diplomatiji u ambasadama Bosne i Hercegovine u Tripoliju, Pragu i Jemanu. Autor je ratne hronike Pala i zbirke pripovjedaka Mušanova međa koja je adaptirana i prevedena na češki jezik pod naslovom Priče iz stare Bosne. Izdavač knjige Lejla je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, u čijim je prostorijama promovisan roman.